mavinda wakeli omonde twekilunguni cha thanthatu. Mavinda wakeli omonde twekilunguni cha thanthatu. Kilunguni cha katano ndipo tunaona Solomoni aliwalete watu kwa pamoja. Second Chronicles kana kisungu Second Mavindas. Kilungu cha katano ni Solomon aombanisi andu wonde nikenda mabikie kuzete isanduku lili kwe nombani ila wamusobisie Yehova ata iwe Yehova na wame finalize kufanya hivyo. And so what the process now begins in chapter 6. Usoma hapo juu pameandikwa kubadhanwa kwa hekalu yedhiwe na kubadhanwa ni kwanzia yiba ntawe tanzia yambe isanduku nondo ni yedhiwe kwetu nyumbani Yesu asifiwe Yesu Kristo. Number 2, mboya ya dedication ela ino boya ni our friend Solomon. Mboya Yesu ni ndasa nondo aboda bakubi 42 verses na tuisoma sionde. Are we together? Ila tuusoma no kwa imwe some verses will be read and we will draw lessons from it for our own benefit. And mangai umundi God has something to say about our fellowship as believers as if you Yesu Kristo. Muno undo uwita wa fellowship we bata muno na kitumi ni chu wathi wa 421 tio muizi twine kilungu chambe na korasi nomba imwe ikati wa ando vaivange vase yombe valango ya kwa yonete muyo wawo mniwo yumbani ando manga ayo kaitodhi Tomota yenga iwaitono bani yake vaivange vambi withetie muyo taumbano wa ndomake. Number 3, netwaitwe nimbe tano ni hinge siando na siasa indi unge utweta useoni newa kutuonania nanga ayo kaitodhi tumotaye ngaiwa itunumbani yake vaiva ngevambewe chemo oyo taumbano wando wake. Kilungu cha mwiso nivonye nadhai we mui iyo wande nitiengo nina mwini nivonye ewe wovosyo ndini wake Yesu motange ukaitudhi ngai waitu nombani yake vaivange vambiwe dhitiemo uyo taumbano wa nomake. Kwa mabinda wake kilungu cha thanthatu na mswa wa 12. This is what the Bible says. Tusome itwe mwamba mandiko mange imeasia na aungama ngali yambe ya kithembe ocha Yehova umbano wonde wa Israeli wene na atambu cha moko make nundu Solomoni ai anaseobia kita cha udhuku wasia wacho mikono 5 na udhando wacho mikono 5 na utulu wacho mikono 3 na akiungamia nzakati na aungama iulu wacho na atuliandu umbano wonde wa Israeli wene asifiwe Yesu Kristo na atambu cha moko make melekele tune na asia ame Yehova ngai wa Israeli vati ngai
taku itune kanandi ula wianiasya utianio wa usio wiwendo kwa thukumi maku ala maenda ambe waku na ngoo sio sionthe asifiwe Yesu Kristo. Ula wianitie kwa muthukumi waku Davidi ithe wakwa undu wa mwathie ni wanenie na kanywa waku na ni wianitie na koko kwaku otondu kuilie umuthi yukondu wau ame Yehova ngai wa Israeli yani sia kwa muthukumi waku Davidi ithe wakwa undu wa mwathie ukimwia ndukai wani mundu wakwikala kibila ni chosumbe cha Israeli mbe wakwa ethi wa ciana ciaku no ikasubia mwendele wasio ikina emea one yakwa otondu wakina mbe wakwa yuindi ame Yehova ngai wa Israeli ndeto yaku ni ewo ula wanenie na muthukumi waku Davidi. Praise the Lord. Amen. I really love the verse webau mandikoma ngai mesa verse 14 ame Yehova ngai wa Israeli vati ngai taku ituni nandi ula edhukisie ula wianiasia utianio na usio wiwendo kwa athukumi maku ala maenda ambe waku na ngoo sio sionthe. God is really faithful. Yani pa unaona undu wambe ndwe napata wa kwianisya mwene kwenda kwa Yehova aibata waku ni waku mwenda Yehova na we mwene akeanisya utianio wake kwaku na akeka una usio wiwendo. Praise the Lord. Inakaa yale maandiko ya Yesu aliposema tutikethinye na maundu maingi tukatha chao tukebwika chao ona tuika this way kana tuika that way. Alisema twambe iyo mantho sumbe wangai chao mbe na ulungaluwa uo and everything else He will provide. He will satisfy. Na we mwene ni nganeta example. Davidi ni wa mwendie Yehova na Yehova amunenga watho. Na yu watho ni waka weanianthi ni wa Solomoni. Na bata wa Solomoni tu no umwe akina ondo Davidi weka hata wakina hata we Yehova. And I think things have really simplified. Let me tell you, utangio umeasia stress mbingi muno. The one ukita from different fronts. For instance, no wende kumumanda Yehova, ni wende kumudhukuma Yehova, at the same time no wende kukita maitha. Ala mwetu bulilwa nandu, udhiwa one maitha waku, one maitha waku, na maisha inakuwa ngumu. Where will you focus first? And it's very stressful. Where will you focus first? Utafuata mafuta ili adui masambaratike ama kwanza utamtafuta Mungu yeye mwenyewe? Maana kumekuwa na shida, kazi tumepatiwa mingi na ndio inji ndio ngamani kenda ni bwando ndo na bwana windi already you neka hata ndio wende lakini ni kumwona lo sema ndo meba asunto tona kukita from different directions. Choose one and fight from that direction. And this is the only best direction I have. I kumwendesya Yehova na kukinanziani siake na yu yeza Yehova nutaya wa wikilwa vina ni mwoi ata iwe sitwa ni za Yesu na kuimanika ituni na kuundhika na Yehova ni wakilwa ni mwoi. That's the only thing and now I know. My friend, you just choose where to begin fighting. Nundu idhukisie alaika ni masia isie uimu ni masia isie. Praise the Lord. Wanaangalia wote. Choose one thing to do. Choose one thing to do. Choose one. Otherwise watu kano mamandanga ya same time nukita satani ndui meki. The best way kumukita satani ni kumandanga yugo. Nikanda ungaiwa mwene eanisie watho wake kwaku. Praise the Lord. So the Bible says in verse 18, hinde ni wongai akekala na ndukundi sisia etu na itudhila iulu wa matu ititona kuyanea. Numba ino ila na akite itona ata na ngaikote munene ata iwe Yehova ngaikote munene. Praise the Lord. Nenu please, he's mighty, he's glorious, no one compares to him. So ngai wakutika sui ngai wakutindeto
ate we Yehova ngi wakunde chao ende ni mulilikene ibinda za Elia ela wambatie kimani akasa ala au mema mbali akimei muitate undu muika mumuthanga siekata amukekithio muchucha kwazia hii eto mwamuchi tikwithwa aito njo kithio mocha tumika kubitha maundu ita wa euphemism tangenda kuiteja nkijiweta nenda uthichoni aume mazazi anathi utwela mata are we together yila mame kwa sekana kotezo no comment ni kwa sekana kotezo choni yani kibuthia kinene muno nondo ngaiwo ni mweme indi witunu tona. Let me remind you, our God is the God who brings fire from heaven. Amen. Our God is the God who broke the Red Sea. Watu wakafanya nini? Wakapita. Akasimamisha maji ya Jordan hata kama yalikuwa yamefurika, maana ilikuwa season ya mvua. Na watu wakafanya nini? Wakapita. My friends, kaba kumamanda ungai na etha atae yawa tuhikilwa bina ni amaitha ni atae we nundu wika tangu kule Yoba atwa undu wake we wika hata ukausia onoka manda mauta tio we awamana onoka manda kwilwa moko tio we awamana ni kuya etha nitu manda thuku mimaka tutaundu tumuthuku manga inesanga pedwa pekaba kwitu yo kitizwa kundu konze atuimanthe wa maitha isi Yoba elo kukulia hii ila wa mko tuko Yoba maitha o musinde Yoba maitha o musinde kule ulo kuyekana ni maitha wakuno. In the first place, who told you that is your maitha? Pauna likilewa kanoso ni wa moyo wakui walikwambia aje huyo mundola wese by the way ndawaya moyo no mundu moyo asumezwa mesi au yibala mai nawe. For all intents and purposes, God has promised this. Nundo, my friends, amedha nihengi kutudhonoka. Onasumu wili une. Tiko za kanani weke wa. Lakini kwenza ule uni mudhuku. Praise the Lord. Amen. God has saved us from so many enemies. Lakini tuendelee. Verse 22. Now we will be jumping verse to verse. Ethi wa mundu akapita nisia mutui wake. Na kiwa kiabo nikana avizwe na ake achoka na kuyavea mbewa kithembe ochaku numbani ino nivo indi wethukesia wituni na wimusungea. Verse 24. Na ethiwa andu maku Israeli maka kunwa mabaluku ni mumaitha ni kwithiwa ni makubita nisie na hindi makithiwa na kumbula sitwani yaku na kubotha na kwisuba na mbe waku numbani theva songea. 26. Ela matu mavinge kuna kutembua ni kwithiwa ni mana kubita nisie ethiwa maka botha melekele vandu ni va Yoba iwa no yikata no isongea. Verse 28. Ethiwa kukethiwa yua the same thing na moke mabothe numbani theva inoka na melekele numbani theva Yoba iwa no yika songea tawinga iwe thayo. Verse 32. Ona ingi uvo wa mundu wa ndi ingi ula ute wandu maku Israeli zila ukoka kuma ndi ya kwasa kondu wa sitwa ya kuinene na koko kwaku kuibina na koko kwaku kutambuku zila makoka na kuboja melekele numbani no Yoba ni edhu kisie na kusongea. Verse 34. Edhu wandu maku makaumala maende kukita na maitha mo na nzia ona yiva ila wimatuma maende nayo na makikuboya melekele numbani leva do the necessary. 36. Edwa makakubita nisia nundu bati mundu utakubita nisia na ukamatha atia na kumanenga ni kwa mumaitha na o maka makwata me atabenthi ikwasa kana bakubi edwa ni makabotha melekele numbani leva wewa na ukisungia. All of those are scenarios itono tukwata ithie ate we Yoba edwa mutwano wa mundu nukathela kana nukatikiswa ni mundu meke bathukanyo edwa mawia ni makathela Yoba tuikata edwa visi nukathela edwa nuchamiwe ni mumaitha ndesi no njesu utabiwe no mumaitha waku kotetha ne mutwi ula mwikalanasia na ni wabota mundani waku na ni wanda ni wenda kuimesia bandu. Are we together? Kana andu mamuzi ni mo kulunja edwa
pata ona wiva ula ukakukwata wiboya welekele ikalu Mungu na asikie na atende na kuokoe. Praise the Lord. Hata kama ni ugonjwa, kumbuka ile hekalu ya Bwana na ubodhe welekele na Bwana atajibu. Maana hekalu hiyo ni boy sanduku hii hata iwe Yehova na ni bonga iwe na anajibu. Praise the Lord. Amen. Na nuisi ngelekanyo imwela ula wabodhi elekele is bandoni bau etawa Danieli. Etawa kulipitishwa mwao na kwa wati kusiombwe Mungu mwingine isipokuwa Nebukadneza kana Ndalio. I think it was Ndalio. Abodhe mwima ibinda yu andoni madhaidhawa nondoi usuwa kwata ni ambai zingi vitu Babylonian Empire mbai zingi vitu itasiakila maenda akauni maenda and 1 million my friends. Isu si onde zingi vitu hotel the Zonando. How can you manage to do that? If not with you, it was a unique experience kwando. Kwa hivyo waliposema for the sake of unification of the country and the empire because it is full of different people. Mwezi mzima wako the Ndalio eweka. The Bible says Daniel did the opposite. Endie pada mbudhine. Na abodha elekele ndoa ya Israeli likuasa. Elekele sayon na abodha katatu kwa chao. Kwa mudhena. Wasa kutha udhaini ni mekata ni mamona. Na akiomba wakamushika. Mamu ijaba yachu ni chachao. Chami nambu lakini aliangamia. Hakuangamia. Maana God took over. Ingawa hekalu ya ile omboe na mioyo nze ila hekaluni ikoswa na zikatwa wa Babiloni ikatekwa huko, lakini bado pandu upatiwa na wasia unena kondo wandu Israeli ola wibodha elekele Bwana atamjibu. Asifiwe Yesu Kristo. Imekaa ile mavindi ya Elisha ile wale watu wakitafuta pali wakuzika mwenziwe wakaona madui wanakuja wakachukua ule mwili wakodupa ngungani ya mundu so itawa Elisa na ilipo kita yale alama bendi ola mundu adhayoka ngasa kwezo nakawe kaluzi tipo hata iwe Yehova onakau dhambi ndwebo. Praise the Lord. Onakau toto ndwebo onakau sanduku hivo kana miyo ila yatumia wa nyumbani yange itiba lakini waza kuza nundu ubina wanga weobo akaomba katatu kwa mudhena and God delivered him. Praise the Lord. That is the God we worship today. That is the God I bring to you today. May God deliver you. May God bless you. May God answer your prayers. May God remember you in your affliction. In fact, onanda ulwanuwe. In fact, ametangila kule mbele na ametengeneza njia kwa ajili yako. Ikepi na wewoka kiboyoneke. Now there's only one problem. Not to talk it to me. Ekaluzi hivo. Nduko zo chovo inywe muya yuti. Zawe muyuti ukilia koko. No muyuti here. Nana to mukamba. Typically. And the rest of us. Twimba nuve and Israeli. And that was a big problem kwa maniwa ma Yesu Kristo. Nundu yu elama muitikile Yesu Kristo na metabanya yu Yesu na ndino kutabanya yu Yesu ayuti ni mo malunja wasakuza ni melo manda bando pange matona kwelekelia mboya siao sio nundu ela numba njebo. And by the way numba mwaka wa 72 AD we are in 2024 72 AD hiyo numba iliombolewa hiyo mboa vyo. In fact kwa ina nguma wasoma Matthew 24 Yesu Kristo alisema every stone will be removed. Every stone will be removed. Ela itasia alomi sioke 72 sioke Yerusalemu ilikuwa imesemekana kuwa dhahabu imefichwa katikati ya mawe. Katikati ya mawe. Kwa hivyo waliingia wakitafuta hiyo dhahabu. Wakiporomosha kila jiwe one by one. Wasa kweza hatiye bia dhe kata. Dhatiwa. Hiyo kila kitie ni wako wa foundation. Aba yulu wa Islamu maka kithembe ocho maka isamuthi utho etawa mosque. You know no kuta utieli na yuti yu makoma nabo makibodha. Lekenda yoba atunge watho wake
utia nio wake usioke na nyumba yake dhiki hata yakwe. Islamu ni akali maka baupa la pai nyumba sio ya Solomoni maka sinakoke samudhizo zita wa mosque nikenda wese kwethia ni mananga udhaithi kana udheugonde wa Israeli kana yuti yo balapa tiele no foundation momba na bubeta wa the wailing wall bandu ba kumwiya Yehova bandu ukuta wambu ndo beta kuba cha kuwambu obatiele. So what do we have? Nebinadi dha maniwa ma Yesu bado andu mamba yingine mende kutangiwa oneva hekalu dha hivo tuya hivye tudhi hekalu nedeba. So my friends, where is the new hekalu? Where is the new hekalu? Nya Steve, where is the new hekalu? Nikenda wa vodha welekele hekalu hiva. Let me tell you, God answers your prayer. Yini mundu kwa ndo kwawa hekalu hiva. May God answer in the name of Jesus Christ. Yini mutwano wa kuwina stress hekalu hiva. May God answer in the name of Jesus Christ. Nikethoko kikatiwa mundu muka nenya mume pray welekele hekalu hiva and may God answer. But away over is in body issues. Look to that hekalu. What is that hekalu today, my friends? I want to share it with you. And so easy, so simple. In fact, you and I will also may be surprised. This is where we shall finish. And ningo mudha ngasi ya munando manga ituiwe na tuikia. Ndu ande tuya Yehova mudhina womonde. Ilunguni cha keli tuambe verse 18 aiveso na imedhangu ningili umwe 14 10-14 andiko mange imeasia nundu kwondo wake ivyele au ayuti na ndumamba ingi wasoma the whole story. Nundu kwondo wake ivyele twena uthei wito wa kuthengea mbe wa asa nthini wa beba weba umwe na kwondo wa huu mutia eni na viti inge titi ya nduma mbai inge inde mwi ando makinde vamwe na theu na ando manomba ya ngai atewe Yehova. Nundu ni mwakitwe iulu wa mbililio na woni atumwa na adhani Yesu Kristo mwene ewe ilaibia inene ya kikotoni na ndini wake kila wako uizalani wanesa ni wiana ukethi wa hekalu nthini wa mwai nundu nthini wake ni mwakitwe vamwe mwithiwe wikalo wa ngai nthini wa beba. That number, my friends, ni fellowship of believers. That number is a fellowship of believers. Asoma baumbe yasia baimu yuti, baimu ngiliki, ate we Yehova. Tuidyo ndetwe mao kwa weba omwe ndeni wa Yesu Kristo. Na tumetumiwa wote tuwa kiketutu weke numba ila Yehova utuwa through his spirit. We are all the temple of the Holy Spirit. Baimu ndome kana chao, baimu ndomuka. Baimu ndomuima kana chao, kana ate we Yehova. Batimu twae, otemu twae, kanandiwa. Ndetwe numba yeba. Bati usiaite na utasia. Wote ndani ya Yesu tumekuwa kitu kimoja. Asifiwe Yesu Kristo. Hakuna tajiri au hoi fukara. Hakuna aliyeajiriwa ama asiajiriwa. Hata iwe Yehova. Hindi mbona ipandukanyo imwe ibetwe katika tiwito in the name of Jesus Christ. So mambo upo tine asia nundu Yesu niwe muwo wito ola watumie ivyele tutuika umwe na aombo wa ubai wa mubaka ola wae kati waito ayuti na ndumambai ingi ubai ola wae kati wa mundu muka na muka mwana
Ubayula waiba katiwa aume na chao na ka ngombo na mudhasie ubayula tunakuza katiwa kuwe na mutui wako. As long as we are tangi, you have become one temple of the Holy Spirit. Ona nombati AIC wako. Lakini nidhie fellowship of believers. Nela mwakavai mwekanesa. Ela mwakava, you have done yourself well. All you need to do is understand this is where fellowship yangai is. This is where a mini temple is. And your prayer is not in vain. In fact, be encouraged. May God hear you. Therefore, ela wedo napata unaweba na woka kibodo. May God of that temple hear you and answer you. Ni we are all mother, may God hear and answer you in the name of Jesus Christ. Ni graduation, ni arusi, ni kumandavizi, may God hear you when you come to this kiboyo and answer you. Are you unwell? Come to this kiboyo. This is the new temple God has given to us. Okay, kanisa ni my friend. Nduke wotu lukuko udhaidhini. You are coming to the temple of God Almighty. Asifiwe Yesu Kristo. Munimu siwenu na mastress. Ni musiwenu na madhena oka ikaloni ndukei MS kilumu ni chaku ni depression kana stress ikwende katika jina la Yesu Kristo. Kuja kwa hekalu la Bwana. Is the future what you are worried about? Come to the hekalu. This is the temple where the Lord is by his Spirit. Ate we yoba. So let me encourage you obai uso imatotosa tukaka. Ni tuomboe ni wombo iwe ni zetu akitie kuwokelia ala madheye kumeyo kana mambata kumeyo saa 11 nimedhiye lelo la mukoto ngeiwe kuma bayake ende bene papa baende baya bridge nginyaba ayo lo kanisane na bala bekwesilawa bala twesila bo wiyo ni wito kalindwa nakoma na kana kandete sukulu kala kasome hapa huyu lobo mtu wito kanisani nitakethia kasila kauke kachao kabike na bandu bakwelewa ni batoneka nzia imekuwa levu nakoma nako kathete kainukete musi nondo ni nambo to ambi sukulu kunzi okethete nakoma na mbona sana hii si okete musi maana wamezoea kale kanji kamefungwa tumerudia ile ya zamani. Praise the Lord. Amen. Vivyo hivyo ile ubai tuliokelia ambao Yesu alibomoa kitambo, hebu tuporomoshe. Wengine tuliokelia tulipotwawa ndothia inya mume meka umwinge kana matu ethia twinza zombinge au moeti kiliona yu kate we yoba. Kila mundu ti umwengo woya, kila mundu ni amwini bise mwenzake ukutosu omboi momomboe. Sitoni za Yesu Kristo. Amen. Hiyo na amwe makeke na amume mo Nepatoneka mu maitu meleku kanundu wangu tasieba Yesu yuni ngudhiki bodho ne bodho na mundu mukaneze tuyo nenania abe anwenge meke ndani ubuke tanda naze pandu kathonoke. Don't pass here. Please yombowe katika jina la Yesu Kristo. Asifiwe Yesu Kristo. Isumu kwaze ambata atwini thasiata atutongo ya siata atutongosa nini wa stress etekela kotongwa uga katika jina la Yesu Kristo na kuitikela longwa, because this is where prayers are answered. They won't be answered the prayers of those who did not come. Answer the prayer of those who came here. Asifiwe Yesu. Kebina, your prayers have been answered. Ni wone, tell your neighbor wone woseo. Ndumweni wone woseo. Mwambie umetembelewa na Mungu. Asifiwe Yesu Kristo. Umetembelewa na nani? Na Mungu. Niweka nesa woko ya chelewa. Niweka nesa woka wale uselewa. Amen. Amen. May God answer those prayers. Na kuwa zonge wamboza siya kweka kwa. Eka kwa tuwete muvea usu. Wetete ndembo ziba. Yesu na maendeo ni monike kanisa ni dhito. Asifiwe Yesu Kristo. I also know what we chao. We about a spiritual warfare. Spiritual warfare. Spiritual what? Warfare. Welfare kana warfare.
Ni hiyo. Ikiwa bina. Ndio hiyo peke yake. Tululumilie hekalu mweya. Omba nolani wawa chao wa etikili. Na tukiboda, and that is a tactic ya the Old Testament. Boya welekele nombaya ngai. Anasonge. Tuka leto afasiti. Twanena na idiomo. Twaina praise and worship. Tumiandembo nene. Kwanze udumisha ile temple ya the Holy Spirit. Isu ingesi okite i temple yenzobe, we are answered in Jesus name. It is hard, it is complicated, lakini ile nia imetosha. Hata iwe Yehova. Tuombe. Uinuliwe na utukuzwe Mungu wa ajabu kwa kutupatia siku hii njema. Tutambue Bwana umuhimu wa hekalu lako. Tunapoomba Bwana tukielekeza macho yetu kwa ile hekalu. Vivyo hivyo Bwana sisi in the New Testament tuombe tukielekeza macho yetu kwako wewe ambaye umekusanyika pamoja nasi. Maana umesema palipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina lako. Ewe Bwana, in the name of Jesus Christ, wamekuja hapa kukusanyika katika jina lako. Wenda kuwa wengine wamekuja kwa mazoea. Maana hapakuwa na jambo lingine la kufanya kule nyumbani. Surprise them with an answer today. Yes. In the name of Jesus Christ. Surprise them with a response from heaven. However you want to answer them ijulikane umejibu Mungu wa ajabu. Kwa wote ambao wameingia katika kiboyo hii, utukuzwe na uinuliwe milele. Na kwa hayo tuomba tukiamini katika jina la Yesu. Amina. Amen. Amen.